ngasi maruiba pau pizari. Border pillar number 44 yengsinba lakwa Bharat Sarkar gi news singna Kwatha Khunok da hana leirami haiba border pillar number 44 gi mafam khunja singna namduna puraga yenghankhre. Bharat Sarkar na Manipur gi apun bigi saktam da kairak payaba thabak lokhallaklabadi miyam gi ihul khangna sabsana sarkar asina thengnagani haina sarkar gi wangangloi minister letpau hawkip na haikre. Amadi Miyang gi numit amasung chinggi luchingba singi numit chief minister gi secretariat tangasi pangthokre nasigi numit asida miyai lising maga chonga rom mit chief minister ga unabaga loinana waka jamriga marifudra humdoi hakthengna lokhi kurumzari mireng tabiri singbu taram noksari paw sandokna pizari Wathok oirapa Kwatha Khunok gi border pillar number 44 India government ki mute sing na yengsin khre India government ki mute sing adu Ministry of External Affairs ki joint secretary Bangladesh Myanmar Sri Priya Ranganathan Ministry of Home Affairs ki joint secretary Border Management A.B. Dharmaredi amadi Surveyor General of India ki Lieutenant General Girish Kumar Makhoi DC Technopal A. Tombi Kanta SP Dr. S. Ibomsa Assam Rifles ki makok thongba official sing na lamjin ke Ngarang Imphal thunglakraba matungda Kwatha Khunok yokshinba ngamkhidaba adu ngasi ayu anganbada yobba ngamkhe Kwatha Khunok da lamdam adonggi miyam icham amadi tongan ba political party mute sing civil society kyagi luchingba sing namakhoibu tayamna okay nauna Kwatha Khunok romda yungshilakpani haiba border pillar number 44 gi fibam yengsinkhe border pillar adu yenglaba matungda Girish Kumar gi maikai boundary pillar asi nauna yungshilakpa amadi hongdok hongjin tawbagi wafam leiti haina phongdorakpadagi mafam adu da tinkiba miyam adu mai hauna saunakhe all political party ki mihut oina lakhiba MPCC gi spokesperson Hareshwar Goswami na khudam sangdam kaya puthoktuna taklabasu Girish Kumar na ngamnaba mongda yalakpadagi awai akhum taunakhe GPS puthokuna fawba yanakhe Forward Block Manipur ki President K.S. Gyaneshwar amadi Civil Society Organization ki luchingba singnasu angamba thakta yetke Kwatha khunja singi maikai hana boundary pillar leramba amadi Tapham thokpa mafam phawba changbinaba akan mongda haijake orakliba phibam aduda Sri Priya Ranganathan amadi Dharmaredi security na escort tawduna mafam adudagi puthokhe Girish Kumar di Kwatha gi nupi singna question duna thambaga loinana mafam aduda changnaba haibada yanadabadagi security singa muknakhi upai leitabadagi Girish Kumar mafam aduda changba yaduna meter chamri rom chatlaba matungda India gi lamloigadawre makhatana changba ngamloroi hairakpadagi amuk hana muknaba thokhe miyam na ngamduna namjet loklalaga Namzung Phaga itinpham tana pusinduna boundary pillar leifam thokpa mafam adu khanganke mahaki maikai dagi khunja singda karigumba asoiba khara leiramba yai haibagi thajaba pirambaga loinana tha amagi manungda inquiry tawhangani haibagi wafam su phongdoklamke paumi singna hangbadadi boundary pillar hongdok hongjin tawi haibagi sabsaba khudam sangdam phangba ngamde lebak ani gi ayaba natana boundary hongdok hongjin tawbasu yade tawge haraga namatik saba record sangi mahakna Delhi da yauraba matungda hiram asigi matangda mapung phaba report ama pisilagani haina Girish Kumar na ISTV News da phongdoklamke On ground, he's seen things. Same thing. This is supposed to be here. So it is taken so is to be here also. तारीख अंदर नहीं तो एक महीना का अंदर दे तराग बचेगा Sidi Burma ki lamni na mo uniform chala
you are coming here, then you are not negotiating. No, it's not considered. Because we have closed water, we have not started in closing the water. Okay, it's not that we don't. We came here to inspect BP1 because we had the report that the locals are having apprehension that this BP is not at the correct position. So we came and we measured the coordinates with the help of GPS, and we found that as per our records, whatever coordinates are there, and on ground also the BP81 is the same. But the villagers, they have different perception of the boundary, so that we have visited whatever they wanted to show. We'll go back, we'll ask Manipur government also to give us some more records if they have. We'll also try to take out the records. Maps are not made by just seeing and visiting. We will go through because it's an international boundary. So we need to have solid proof on whatever we say. So until unless we have a documentary evidence, so it will be very difficult to conclude and summarize anything. Border Pillar की वाथो अस यंगसन लाखिबा सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया की लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार ना मियामना पेनद्रिबा border की चेतनबा असे अमुक हन यंगसिननबा था अमगी मतम पीननब खंगलकले हाइना यूएसएम की प्रेसिडेंट सुनील कराम न फोंदोखरे लमफेलदा लेबा लुबसगी ऑफिस द पांगथोकपा पाउगी मिफम अमना सुनील नमखा ताना ngasi survey लाखिबा official सिंगदा खुंजा सिंगना थमलिबा वाफम मुन्ना ताराबा मतुंगदा वारोशिन अमा पुरकनबा था अमगी मतम पीननबा यूएसएम की म्यूट सिंगदा हायरखिबनी ngमखैगी वारोशिन असे पुरकनबा म्यांमार की अथॉरिटी दसु पाउ पीगनी हौजि वाथो ओरिबा पिलर नंबर 34 असि खकनतना इंडो म्यांमार बॉर्डर सिंग नौना सर्वे तौगदबनी हाइबु वाफम सु तक्सिनखे सर्वे टीम असना थमलिबा वाफम असि मियांग लोइना मुन्ना यंगसिनगनी था अमगी मनुंगदा लौखलक पथबकी मतुंग इना मियांग लोइना अपुनबा फेब लौगनी मणिपुर गी ngमखैगी दमक यूसीएम न कैदोंगैदसु कंप्रोमाइज तौरोय हाइखे सलम दबो मयाम सिंगो ngasi सर्वे जनरल ऑफ इंडिया लातना स्पॉट चपसाना येंगे अदर मार्के वापमदा मोइना खलमिबा सिगी पिलर नत्रगु मोइना ओयरमी पोड सिगी सामा सुमेन खलगा लाइबा फोटो स्पॉट टू द प्रजा की पीरी रिपोर्ट मयांगी पीरी रिपोर्ट न मर मरकान दे प्रजा हाइरिबा वखल पुनमसे एमोन जो फिल तवे एकोइ स्टडी तवरे अदर मखाता पुनमंता एकोइ चपचाबा पोची यारु तबनिना हेने स्टडी तवरे दमता हामगी मतम पीरगांदा बर्मादजु कनो तोरकान चपचाबा वरुसिनमा याना नम होनरपदो मसी लेगु मयाम सिदा अरुग अमा पिजबनी हाबजिन थंजै अदन हाइरिबा वाफम मयाम सिंगसे अखोई यूसीएम न ऑब्जर्व तौगिनी तौरु मतम एनीथिंग प्रजा मियाम इंटरेस्ट की वांगदा लैतारगदी यूसीएम न कैदुंगा नंबगी दमत कंप्रोमाइज तौरोय हाइबो वाफम से मणिपुर मियाम दा अमकाना अपील तौ पाउगी मिफम अदुदा जनरल सेक्रेटरी केएस अथौबना ट्रेडिशनल बाउंड्री हाइबसी कदाइबुनो करंब मतमदगी ट्रेडिशनल बाउंड्री ओइगदबगे हाइबदु मियाम दा खंगहनबिरमु हाइना गिरीश कुमार दा हंगबदा पाउखुम पीबा ngमखिदे हाइखे भारत सरकार ने मणिपुर की अपुनमगे सकम द कायरक याबा थबक लौखलकलबदी मियाम की इहुल खंगना सबसाना सरकार असना थेंगनगनी हाइना सरकार की वांगांगलोय मिनिस्टर लेटपाउ हाउकिपना हाइख्रे ngasi ऑल सेक्रेटरिएट लेबा मिनिस्टर की ऑफिस चेंबर दा पांगथोकपा पाउमिसिंग उनबदा महांगना मखा ताना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट यावी हाइरिबा नागाव स्पेशल स्टेटस पीबगी वाफम मदुना मणिपुर की अपुनमगे सकम कायबगी वाफम लैरोय मसिदा मियाम नमी पाइबिगनु फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की चपचाबा वारोल हौजिक फावबा मणिपुर सरकार द खंगहलकपा लैत्रि करिगुम भारत सरकार ने मणिपुर की अपुनमगे ngमखै द कायरक याबा थबक लौखलकलबदी मियाम की इहुल खंगना सबसाना सरकार असना थेंगनगनी हाइखे महांगना मखा तारादुना हानगी चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना ngarang media da phongdokhiba wafam adu yaningdaba phongdokhe handak phongkiba assembly mifam adu business advisory committee gi ayabagi matung ina sitting ani laikhibani mamangda leiramba sarkar gi matamdadi leibaki aruba matamda assembly sitting nongmakhak laikhiba yawkhrabani haujiksu leibaki aruba tanja laklabadi matam ama hektada assembly mifam kauduna khanaba yai all political party na lawkhiba warip adumak assembly mifam da khanaduna manipur gi apunmagi saktamda mamangda assembly na lawkhiba warip adumak अमुक हन्ना पुन्ना चसिन वारेप लौखिबनी मसिदा मियाम दा लान उहनबा
याब मओंगदा पॉलिटिकल पार्टी सिंगना लाना संदोकपा तौहनिंगदे मणिपुर यूनिवर्सिटी की मतंगदा पल्लदुना वाथोक असिदा हौजिकति असेंगबा अमा पुथोकननबा इंक्वायरी कमिटी अमा सेमदना थिगतननबा थबक लौखटपा हौख्रबनी मी अमाबु ट्रायल तौदना सैराक पीबा यादबनीना बीसी की मथक्ता इंक्वायरी असे सथबनी यूनिवर्सिटी असिदा हानगी फिबमदा हंजिलकनबा होटनबदा मियाम मतेंग पांगबियु बॉर्डर पिलर की मतंगदा पल्लदुना हौजिक हौजिक यूनियन गवर्नमेंट की म्यूट सिंग लाक्तुना स्पॉट इंक्वायरी सथरी मसिदगी फंगलकपा रिपोर्ट की मतुंग इना सरकार ने फिरेप लौरकनी मणिपुर की लम मांगबा यारोय हाइबसे सरकार की सबसाबा फिरेपनी इरमदम की दमक फम थादोकपा चिकनबा फाउदे हाइखे all political party regarding mosu oigera motagi university ki matang oigera framework agreement ki oigera political party ki meeting to kanda manipur da lejari ba party loi la except congress ti lakte leibak ki issue la kanda kanam tagi congress nate bjp ki nate akhoi mayam gi politicalize tokdaba adum ba chumna khoi thamoi gi oiba akhoi gi iramdam ireibak kannaba nungsiba gi pot tu da sanction men naraga hotnamin nabusina hena achumba solution purakani na ai thamjage state ki oiba boundary da machet amta kaiba leiroi any move untoward akhoi unwanted pot la aktar di son of the soil ni lebak sigi machani akhoi su mayam na khaliba feeling noi gi purse akhoi su chap chana dumba wakhan du cheli aduna integrity sokna ba pot si framework agreement sina leitar gadi akhoi to min le roi chap chana mayam ga thingmina si swai thamki मियाम की नुमित अमसुंग चिंगी लुचिंगबस तिंगी नुमित चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरिएट ngasi पांगथोखरे ngasi की नुमित असिदा मियोय लिसिंग मगा चमगा रोम चीफ मिनिस्टर गा उनाबगा लोइनाना वाका चामरीगा मरिफुद्रा हुमदोय हक्थेंगना लौखे ngasi चिंग अमसुंग तंपाकी मियोय लिसिंग अमा हेनबना अयुब अंगनबदगी चीफ मिनिस्टर गा उनखे सनापति डिस्ट्रिक्ट की मापाव खुलेंदगी कोंपैमी रैखान कौबी लेसाबी अमा मतम सांगना मसागे अनाबना मरम ओइदुना लेंबो ओटपा ngamdana लेरकपी अमा बु ngasi चीफ मिनिस्टर ना सोशल वेलफेयर डिसेबल स्कीम की मखादा व्हीलचेयर अमा खुसिनखे चीफ मिनिस्टर ना कोंपैमी रेखान की अवाब सरुक यारादुना सरकार की माइकैदगी डिसेबल सिंगदा पीबा खुदोंगसाबा सिंग सबसाना पीगनी मसिदा था थागे स्टाइपेंड लिसिंग अमगा चमगा सु अथुबा मतमदा पीनना बु हौहलगनी हाइबगी थाजब सु पीखे मियाम गमिमा नद्रबी कोंपैमी रेखाना मतम सांगना अनाबना मरम ओइदुना लेंबो ओटपा ngamdana लेरखी सरकार की मरी लेनबा सिंगदा फंगफम थोकपा सिंग फंगना बु हुनखिबा कया ngasi फावबा फंगबा लेत्री हंदक चीफ मिनिस्टर ना लखलपीबा खोंथांग ngasi नुंगाइबा फावी मियाम गमिमा नद्रबा अखोय गुम्बा मियोय सिंगदा चीफ मिनिस्टर की थौसिल थौरांग असिना तुंगी आसाम उहले हाइके 2004 I class 9 कारिङैदको I कन्न नारगा अदुदगी दुम हौखिबने इसे टाइफाइड सु यावे अदुगा हुजिकी जापान गी को कनो अदुना जापानी अदुना ने हैन हाय मोइना डॉक्टर सिंगना तसेंगना हायदा नेरोका तो कोच ओरंबा आगी अंकल की फ्राइखान को थ्रू मागी हेल्थ तगी को मागी मरुप ने हैन हायदगी अदुदगी through him I lakpane sida kaisu phangde asina first wheelchair ni asina first ni aina phangmase government side tagi scholarship hoy one manda 1500 pigni hay moina moi de so asigumba no opportunity si phanghalga ko smaina krino to ai gumna phanghan ninge harabo leihan ninge moi so aina feel to ba gumna to haninge कस्टम डिवीजन इम्फाल की एंटी स्मगलिंग यूनिट ना मियोय अनि लुपा लाख हुमफुद्रा मापन हेनबगी सना केजी अनि ग्राम साट्रुक यांखै माथोयगा कोनना ngasi अयुख्याथोंग ट्रैफिक पॉइंट मयादगी फारे मसिगी मतंगदा संगाफमदा लेबा कस्टम डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस ता पाउगी मिफम अमदा असिस्टेंट कमिश्नर आर के दरेंद्र ना हाकिबदा फागलबा मियोय अनि अदुदी पंजाब की पटियाला डिस्ट्रिक्ट तगी गुरप्रीत सिंह अमदी जोग्रास कवी सना सिंह अदु मोरेरोम दगी पुथोरकपनी हाइबा खंगबंगमले फंगदोखे 미시지 좀 파바 좀 헬퍼되기 되게 거기는 좀 뭐는 좀 남마가 좀 쌓기 거기는 좀 남마가 좀 파이 아나 하다치나 또 텔리 마기 뭐좀 오프디시 또 텔리 치 더가 거기 일로시 거기는 화이트 온도 부터가 로건 뭐 첨부가 부가 아직 파리가 뭐야리시 반자부터기 나더니 아주 막하다 우리 거기는 가들 가누기 넘다 인베스티게이션 또
MSF की वाइस प्रेसिडेंट की थौपुरंबा खुराई थोंगाम लेकाइदगी निंगथौजम जुगेश्वर की हक्सांग जेनिम्स मोक्तगी लौरबा मतुंग अरोइबा मथौ मंगम पांगथोखरे ngarang Manipur government amadi mishi asiga mari lainana semkiba JSC की वाफम खरदा यानादुना इमुंग मनुंग की अवाबा येंगदुना मथौ मंगम अस्ति पांगथोखिबनी मिशी asiga mari lainana MSF na Manipur की तोंगान तोंगान बा महिलोइसंग कयागी महिलोइसिंग खुसमनदुना सेनाबा मियोय amadi gari अथुबा मतमदा फानन खोंजंग कया चंगसिन खरबसु ngasi gi lengak asina positive oiba khongthang amata lokhalaktri masida MSF na tumina leithokloi democratic oiba khongjang changsinna ba sem sari hairi paugi marak thana atenba break amata lawjari. I think we should run at once. Winky's Swiss roll. Ram turabo punshibu winky samta di piudana. Baba, quick zone gidi tata college di. Mamal suma phang kuding jam mane yo suma ngaro pista salabni na. Adu suma takta superlink footing gi offer me amun piri sidi. Tas electric drum no sin bagum na yoti sin bayar. Dudi sanagi mohut yang na sinbaya andre. I think they are going to get us. Indeed, indeed. I think they are going to finish us. I think we should run at once. Winky's Swiss roll. Ram turabo punshibu winky samta di piudana. Booking open for office spaces and retail. The key features are retail shops and cafes, exclusive space for offices and the fifth floor, power backup, modern security system, adequate firefighting system, automatic lift, ladies and gents washroom. For further details, please contact the Swan Tower, MG Avenue, Imphal. Contact number 70852-75110. Email us at swantowerarcade@gmail.com. Nati chat lagi ba? Please ay chat lagi ba? election की मतलब लोग बदी अतु तुम आमु उन्हें फंगरो Asum tong na mango season na chat ragoda. Atum hai na Winky's mango Swiss roll. Atum phangaro khange da. Amukana taram nokchari makhataba pao ngasi numidang pung nipan lom taba matam adaida kwakathi lomdon da leiba bhara sanba yum ama cooking gas tagi haurakpa maina tumna sakre bhara sanba yum adu salam brozen kauba amagini Manipur Fire Service na matan sana kalhobadagi akoibagi yum kai singdi amangata thoaudre hairi Mathagdagi tarego mathagdagi. Mambro ngambro. Assembly na pass tawkhiba Manipur People Bill listing ani gatara nipan lamdam asigi tribal apex body sing amandi civil society kayaga tanaraba matungda Hills Area Committee na punna khanaraga pass tawkhibani tawkhiba bill amani haina Hills Area Committee gi chairman T Thangzalan Haukip na phongdokre ngasi numidang sanjan thongda leba quarter da pangthopa pawgi mifam amada wafam ase mahak na phongdokhibani pawgi mifam adu da Hills Area Committee gi member B Hangkhalyan Nemsa Kipgen ke Laishiu amadi Yamthong Haukip susaruk yakhi TT Haukip na punna yanaraba matungda pass tawkhraba bill asibu Churachandpur da phongba pauche amana lana wahan thokpiduna CM gi pautak matung ina B Hangkhalyan amadi mahak masamak na report adu assembly da submit tawkhibani haina phongliba asina kari kanagumba kharada mipaiba pokhalle civil society singna hapningba kaya adu munna committee na tribal gi interest sokloidaba bill ama oina assembly da thagat khibani haike Chepong chida hairidi tangkun matho chida hilere committee na yaraga submit tawgada bil ready da leirabani toigu masung hairiba khabar gi matung insina honorable CM na honorable agriculture minister V Hangkhalyan adoga hilere committee chairman ai T Thangzalam Haukip anisi chief minister na pressurize tawraga masi hongdo ki bani hain haiba ekhoin haining idi madu chumde hain hainim kanagumba masigi detail khangdaba mi kharana paraga mokoi ba khan pungning si chingchillaga pamdaba phataba thodu thokadra haibage khoina khanbai damakta masi sengdok chage haiduna ngasi si hilera committee meeting phami
अद हिलेरे कमिटी ऑनरेबल मेंबर सिंग अयाब लौरगा मसी प्रेस मीट सी सिंजबनी MLA के लेशियोना बिल अस्ति तोंगान तोंगान बा ऑर्गेनाइजेशन सिंगा थेंखांग कयारक फमलबा मतुंग पुन्ना यानरगा पुथोकपा बिल अमनी मसिदा सेमदोकपा सादोकनिंगबा यावरबसु कोना सेमदोकपा याई बिल असिना मणिपुर गी मियाम बुंगाक सेनगनी हाइके ये CSO मयामना प्रपोजल से मरी पिरकपने मरी पिरकपसिदा अयामबदी इनकॉर्पोरेट तौबिख्रमनी प्रेम्बल से होंगनबसु मोइसन निरकपने ST शेड्यूल ट्राइब है लौथोपियो है हाइरकपने लौथोक्तबिदा अखोइना सी अमेंडमेंट सुतौ तौदबिदा अखोइना रिकमेंड तौखिबने असेंबलीदा ST शेड्यूल ट्राइब तो लौथोक्तब मरमदी मखादा शॉर्ट टाइटल मयाम अदुगा डिटेल मयाम लाक्पसिंगदुना लोइने शेड्यूल ट्राइब की खक्तो ओइबा अदो जनरल गिसु यावरकपा अदुदा प्रेम्बल द ST यावरकतब तारदी हुजिकी एक से कंट्राडिक्ट ओइरकपा अदुगी सिगी ST है शेड्यूल ट्राइब है से प्रेम्बल देगी लौथोक्तबनी मुसुमसु मुतागी मिहुत कांगबु अमन ngarang चीफ मिनिस्टर उनबदा यूनियन SRD मिनिस्टर ना ताकलकलिबा सतनना बहोनरगा माहिरुई सिंगी करिशु खनबिरम दबा लाइबक थीबनी हाइना मुसुगी प्रेसिडेंट मयांग लंबम दयामन फोंदोखरे यूनियन की ऑफिस पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा महाकना मखाताना SRD मिनिस्टर ना हाबलखिबा फैक्ट फाइंडिंग कमिटी चनहनबा यारोय मदुगी महुत्ता हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी सेमदुना इंडिपेंडेंट बॉडी अमा थिगत हनगदबनी हाइबा वाफम खंगबिरम दबा से लाइबक थीबनी हयेंगदगी मणिपुर लेंगाकना लेबाक मियाम दा नमथाक तौदुना मियांगी मित्ता उच्चाइदुना थेटलिबा बैनर सिंग अमुबा मसु तैसिनदुना डेमोक्रेटिक ओइबा खोंजंग चंगसिनबा हौरगनी हाइखी वरी सानरगसो कोई हौजिक फाउद स्टेट गवर्नमेंट की माइकैदगी करिगुम कंक्रीट ओइबा स्टेप अमा फाउब लखतपदि लैतबना मरम अरकाना अखोय मणिपुर स्टूडेंट यूनियन संगठन जरिबा खोंजंग असे मखा ताना दम संगठन जखिगनी अखोय हयेंग मक्तगी हौरकाना अखोय लैरिबा स्टेट गवर्नमेंट पाखलिबा तोंगान तोंगान बा थबक थौरम सिंग मरी लैनना थेलिबा अखोय होर्डिंग सिंगबा मयाम से अखोय ब्लैक पेन तौसलकाना अखोय स्टेट गवर्नमेंट ना अखोय असुम वाइस चांसलर से लखथोक होनबा याम सिंसियरली वर्क तौदना अखोय मतम सांग स्टूडेंट्स कम्युनिटी से अखोय अवाब नंगलपने हाबसिगी अगेंस्ट अखोय प्रोटेस्ट तौबदो अखोय हेंगदे हौजरगनी मणिपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर AP पांडे अथुब मतमदा फम थादऊ वाथोक अस्तिगी मतांगदा मणिपुर सरकार अमदी भारत सरकार न थौसादना लैबबु यानिंगदब फोंगदोक्तुना ngasi MIT तागेल की महिरोई सिंह ओजाम डिस्टाफ सिंगना मणिपुर यूनिवर्सिटी की गेट तवाकत मिफम सथखरे सरुक याखिबी ओजामना MIT की ओइनसु एंट्रेंस एग्जाम पांगथोकपा यादबा अमदी तंबल लोइरबा महिरोई सिंगी परीक्षा हाइदोक्तना लैबना महिरोई सिंग चाउन खुदोंग सादब मायोकनरे अथुब मतमदा वारोशिन पुरउ हाइखे हौजी सात्रसना लाइक तमदना लैबसे यामना नुंगाइते हुजी हुजी लखोक्ट्रिबने ऑनरेबल आई रेस्पेक्ट तौजबनी ऑनरेबल हाइजबनी अदुबु करिगुम्बा आइना मा ओरमबा आइना हाना डिजाइन तौरनी कइनो हाइदा मी अमखकी पुंसिगा मयामसिगी पुंसिगा कोई मणिपुर दा हगलैबा छात्र की तुंगी युमबिरन ओगिदब मयामसिगी करियर मांगनदना थंबसे मसे यामना नुंगाइते अखोय मणिपुर कंसी एना थोलकप मयामनि मणिपुर कंसी मणिपुर की एजुकेशन सिस्टम से अंगता फगलहलगा अखोय पृथ्वी की मयांग विमान अंगमना अंगता होनसे हाइजन इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनबा कैबी हाई स्कूल से एडेड स्कूल अमा ओइरबसु महिरोई सहुम लोम तमदुना मैट्रिक परीक्षा दा फाउबा अफब महिरोई पुथोकली स्कूल असिदा सरकारी ओइबा मतेंग पांगबिना बहाइबदा थबक ओइना ओंथोरक्तबदगी स्कूल असिगी ओजाम स्कूल मैनेजमेंट कमिटीना अंगम बसनफम पुथोकना दुना स्कूल असि मांगरोम दा चंगसिलकना बखोनरी केंद्र की MLA TS लोकेशोर नसु महा के लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड दगी स्कूल की अहेन बलम लैदुना स्कूल बिल्डिंग सानना बथबक पाइखटपा हौरे हिरमसदा रिपोर्ट अमा स्कूल से इम्फाल की किलोमीटर 10 निपालम चलगा लेबा कैबी अवंग लेका लेबनी ओजा सिंह कदाई वाना होनरी हाइबी मतंग ISTB दा फोंदरपरा अहमददी क्लास 6 तगिना 10 भौबदंग तौरमी 2006 तगी स्कूलसी मुर्खी गदरा हाइदना अवाबदु लेबदगी मसी हापसलकपनी अखोगी लोअर सेक्शन से टीचिंग स्टाफ तो अखोई लेजरीसिता गनिपानी अदुगा नन टीचिंग अनी अमगा पुन्ना अखोई कुन्नी एप्रूव तौबा
ओजा मसिंगसी सेंक्शन पोस्ट से अहुमनी ग्रेजुएट पोस्ट अमदी रिटायर तौरगा हुजु फावा मदु फिलअप तौदना हांगना लई हुजु ओजा अनि खकनी खोइ ग्रेजुएट अमगा प्राइमरी टीचर अमगा अदुगी पैसा दुना खोइसी रन तौरगा स्कूल सी चलाई फी खर लौजे लौजरिबा फी खर जिबौदा फजना सही जी मपुंग फाना फी थीब ngamdi ahalaman guardian singina laita lairagi ngaktani na yaringe khoi angang si laik tamhange moi je akhoi gi laiba level da moi je takpi tambiraga hekta moi se mai makhong ojekina bana madom da ayama pandam ji thammaga sanction jaban Mairoi Samri Rom Laiba School Asida, Hojik Laiba School gi Sang Asi, Laiba Pibam Asida gi Semgat Anaba, Wazasina Kari Karamba, Asa Tauri Habgi Matanga, Makata and Fundoke. From among the zoo, under 2 times, school Hundopoli Jawre, buildings of Shapolo Hundopa, Managing Committee, Wazasinga, Kusam Narga, buildings Amokoina, repairing Masam Toxe. Data, Makonga Gaja, Akoshinjabane, Siano, Wahapsaliba, Tarapuliba. Matak the zoo, Wa, and a Pazana, the post origin, Tara Pazali, because the minimum to Tara Pazana Kotana, Hundoki and Abakoy Torakatogeri. At the Wasi, Pai Bakota, at Kudong Satam into Angang in Luina Quena, Semjan Basadan, then Tobokota, Quenas my Togaman. Director Dakaida, Marine Authority, Satana, Sabina Bakwe, Hajaru, and everywhere, latest say that the Sarkagi, the data, Batam Taliti, Matungi, Financial Yargum, Haitare, I know what Sarkagi is going to go ahead, but Edita Piva, Plakana, Togdonga, and when I have evening. Ado laikai su lar blai oibnina thoi dok mateng phangbelai te sikoti KB high school life si aided school si sarkar ge maigai degi yengchen bam thokpa yengchen ngai leitraga su MLA kundakung kendra gi TS lokesor sing ikai khumna jaribana yumbam thondana makhong thada dana school asibu sabi ba si school gi governing body gi side gi amati maigai gi side gi honorable MLA bu thagat pa phongdok jari Ozasina Theneriba Awabasing Asi Lengakna Kaigumba Ama Tauraga Mateng Pangbiragadi Sarakari Skun Haiba Adu Laitava Kundak Pong Kendri Manung Chanba Kaibi Maike Asigi Miamna Awaba Theneriba Kaya Asi Swadana Kokpong Angani Haina Laikai Miamna Su Makatana Phondrakli Ziban Konsangal Lena Pagdam Jariba Ningthakong Sanazawa Mitai Kaibi High School Kaibi ISTV News. Lamphel Sanak Kaithil da Laiba Fishery Farm Manakta Indian Oil Corporation gi HK Oil Service Koba Anobo Oil Pump among asi Consumers Affairs Food and Public Distribution gi Minister Karam Shyam na hangdokre Thoramadu da Hana Chief Minister Oiramba Radha Binod Koizam Hana Minister Oiramba RV Minthing I Hemo Sandrama di IOC gi official kya susaruk yakhe Minister Karam Shyam na ngasi hangdokli ba oil pump asi tharaga Manipur da punna masing marifutaret sure IOC gi oina humpudra taret sure oil pump sing na thamoi sing na miyam gi khalaga thabak tawbiyo haike Kay mama problem ama thui hai kanda khoi da stock ta thau leina at the kodak ta di ban doksan ba khosan ba yamna panic buying na lai bise masi raga sing na marui na tawbi kanu aduga akoi oil pump retail outlet sing su kodak ta adi to thingjan ma khosan bise rindo aduma adi sumbasi tawdana ba khoi hona minasi akoi khuding ma Manipur tungi jati gi dia chobu dai ta lori bani ai level da Imphal West District CRPC gi section sa maganifu mari gi makhada mioi manga dagi hena pun bayaroi haina athinga thamkre Imphal West gi district magistrate na thokpa order asina kanagumba singna sokpa pan bayaba khusu khulai sing pu bayaroi hairi athing basi makhata ba order ma thoktriba fawba chatnagani hairi Manipur Building and Under Construction Workers Welfare Board na thanga kendra gi MLA Tongbram Robindro ga punna khusam naduna tha mari supna satharakpa phi tubagi training program ngarang thanga kendra gi manung sanba kairan phabida lotion khre training program adu da saruk yakhibi trainee yangkhaida certificate kaloina na phi tu na machine amamam khusina khe Chairman T Robindro na kendra asida mioi chani da training program asigi kana ba fanghanna ba pandam thamli training program asi fanglaba matung da nupi sani gi senthok lambi leihalagani masina thanga kendra da sel thungi phibam da khala da oirabasu awan purakpa ngamlagani haikhe Manipur University ke Vice Chancellor Lauthu amadi athuba matamda exam haidokadabani haina dabi tawraduna Governor gi Banglo mamang amasung BJP office da sangsin khiba
Mahirui ihauda sokpadagi hauzik Ras Medicity da laikannariba Sital Oinam gi layeng bada mateng oinanaba ngasi Wisdom of Manipur ge Secretary Laishram Domain Kuman Sil gi mateng pangkre Manipuri Students Federation Thobal District ki Finance Secretary su oiramba Laishram Domain Kuman na tengbang pibagi khongthang asi Mahirui gi lup amana tangai fadana leibaki oiba issue singda jangsin kiba khongjang amada aso apan nangkiba masigi awabada saruk yabaga loinana angam mateng khara pangwani haiki Sindagi pothajar matungda chatra sing gi organization sina wa khibedo ai thamoida yamna chawo polum ma hai tareka aina wa khibo mayam do kitang warsu mateng pangba ngamagadi khanjatana aina smaina organization sina Wisdom Manipur aina linkhatsariba organization sidagi mateng khara du naw sida pangjabani mathang tarpadasu lepa kesumba thodok tholokpa awana tarba kambuda khoi mateng pangjage habagi okolon chapchana Wisdom Manipur da leje lepa kini haragadi khoi Wisdom Manipur na chogo thodang lojage ZEO Zone 2 Wangoi Office ta District Implementation and Monitoring Committee Imphal West na MPCB gi lamfel amasung ZEO Zone 2 Wangoi ga punna sinduna Eco Club School singda check mana amasung dustbin yenthokpaga loinana training program ama pangthokre tharamadu da Education S ki Director TS Kiran Kumar Wangoi gi ZEO Ym Hem Sandra Education S ki Finance Controller Sertona maru oiba myoising oina saruk yakhe Eco Club DIMC Imphal West ki Member Secretary Dr. TS Hemanandana School singda hangliba Eco Club amadi Environment kamari leinaba kaya asi matau karamna school gi mahiroi singda tamhangani amadi makhoida khanghangadaba ge haibagi pandamda thoromasi pangthokpani haiki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯇ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯂꯨꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ Satkiba tang kun gi numidang pung 8 makhairom taba matamda wabagai leirak achauba mapada thongnaujam Dilip Kawamioi ama gari na thomlambadagi leikhidaba thodokta senaba gari amadi driver adu phaba ngamdababu yaningdaba phongdoktuna Kakching district ta ngasi ayuk pung 5 dagi matam kaktana ban haukhre misi adugi matangda semkiba JSC na sathariba banasina Kakching district ta sauna akaiba piri Amaromda KSO gi mayokta lalhauba singa khusamnaraga thabak tawriba mioi singbu law enforcer singna faba ngamdaba amadi kuki kanglup ki organization bu phongna ikaiba piba bu yaningda bu phongdoktuna satkiba ahing nongyaidagi KSO Surasanpur da total shutdown gi khongjang changshin ki basna Churachandpur gi mahusa gi punsida chaun akaiba pire Amaromda wathok ase loishinna ba makok thongba police officer singna khongjang changshil liba mioi singa wari sanana ba Churachandpur da thungkhre State Platform of Disabled People Organization Manipur ngasi miyam gi numit ki khudong saba lauraga disabled persons singi manaba mityeng right fangnanaba Chief Minister N Birenda memorandum ama pisinkhre August ki tang 15 fawgi manung da demand sing asi pangthorak trabadi disabled singna khungdang sangsilagani hairi Manipur Press of the pangthok pawgi mifam amada organization asigi President MD Yunus Khan na disabled sing government amadi lanai office ta chathok chachin tawbada khudong sanana bathabak RPD Act ki matung ina paikhat piu disabled sing gi tonganba Directorate Office ama hangdokpaga loinana disabled sanaroi singsu state budget ta hapiduna policy sembiu haiki Chief Minister na ko disabled singbu minusi thambiraga phangbam thokpa koi hagadu phangnabi damakta aikoina present jariba memorandum asida jawra poaching ase August ki tarik 15 ko manungda thabona pakhat piu adu disabled singsu mioi bani mioi ba amna tawba ngamba thona adu ko suchu soidana tarik 15 ko mangda ulak tabu taragani ko thabona pakhatagani habji miyam thamja Sayola masumna sathagada scientific methods of beekeeping for doubling farmers income gi training program among si Chandel gi Jafau Village Community Hall da pangthokre Integrated Beekeeping Development Center Directorate of Extension Education Central Agricultural University Imphal na National Bee Board ki mateng galoina na hawdokiba training program aduda Chandel gi DC Krishna Kumar ADC member Manglem Mongsang Haumi Research Guild gi Vice President S Robin amadi Jafau Village ki Chief Maipak Ngam Monsang na chingbana athoiba mithunglen sing oina saruk yakhi DC Krishna Kumar na Lawmi sing na masagi income hengat hanna ba honabada tongan ba makhal gi sinfam sing tawriba sing adugi mathakta khoi yokpagi thabak asina asoba mating pangani thabak phangdriba na singi oina tongan ba lamda tha ahum na taga taruki oiba vocational training sing pangthok naba district commission gi maikai dagi honagani haiki your application you show your interest you approach different government offices my office is nodal office STO office is there you can come directly to me
submit your application to me will help you to get benefit of all the government schemes. And I hope that my people will interact a lot, they will get clarification of their doubts, and Jappu will be a role model village for rest of the villages in Chandel district. Training program aduda expert oina saruk yakiba Integrated Beekeeping Development Center CAU Imphal gi Principal Investigator Dr. KS Ibohal na Bharat ki oina tongan district kunmanga khangatpada Chandel district ki farmers singda khoyukpagi training program sing pi na khalakpada yawrakibani. Training program asida saruk yariba trainees singda project asigi manung sanna khoy yawba upu sing pi na thaurang tawduna leire. Khoy asi chahi amada khohi liter cha marongi mathakta puthokpa ngamba European khoy makhal amani haiki. Thagok oina pangthoksi thagok oina pangthokpada mai pakna pangthokpa lawmi singdo khoimi singdo khoiroi singdo madu kan soina pangkare punamakse masi khoiroi da sangba hawdagina lo khoi lo ko sangba aduma gyan myan dili mayamda misi dili tani chuna ko training pi jaraga tataga do do thawasi. System of Rice Intensification ki matangda nongmagi oiba training program ama Ithai Khunau mandapta ngarang pangthokre. Land and Hills Development Organization Ithai Khunau na Tata Trust Mumbai CML Manipur RNBA APPI gi sponsor makhada pangthokpa thorom aduda lawmi singna law ubada seasonana ba polam sing amadi khungang manga dagi khangatlaba self help group taramari gi member sa maga tara taretta lupa lakh mapan lising humpu humdoi samapan gi sempham yanthokre. Lamphel Pata Labor Employment Exchange ki complex staff sing sarkar gi employees sing 7 pay pu haina wakat mi pham sathakre Manipur lengang na employees sing gi hak phanghandaba bu pendaba phungdokhi. Thangnaba Tripura government di moi government na center tanaduna 1500 crore moi gi employees sing gi 7 pay pina gi damak yang kanda honai asumna akoi gi su lengang asigi mapim pawa besingna ko gi center government da Tanabiduna Magi Makada Ladiba, employees in Jigi, Nungaya Panava Haiduna, Sabin PSC, Atumatamda, PBU, Aduna, Hajadi. Assembly na pass tawkiba Yelhomi Kananaba Manipur People Bill da Best Year lising magachama panyankai mathoi oiba yaningda ba phongdoktuna Jiribamgi Lal Pani Dagar Chingdong Laikai da Laiba DCU office power khongchat amasat khre JSC against Best Year listing magachama panyankai mathoi of Manipur People Bill listing ani tara nipanna Manipur ki governor da pisingadaba memorandum amasu DC Robert Khetrimium ki khuthangda khusinakhe JSC ki wangang loi MD Ahmad Alina Manipur People Bill da Best Year listing magachama panyankai mathoi oibasi Constitution yade masi chatnaba yaroi Manipur da Bengali ngangba myoy singi mayokta puthokpa bill amani India ki citizen amagi phangpham thokpa Constitution pi bahak फंगना बा अकन बा खोंजंग जंगसिन गनी हाइकी हमारा इंडिया है ये मणिपुर भी इंडिया है और एक कॉन्स्टिट्यूशन है और सिटीजनशिप एक्ट भी एक है हमारा इंडिया में डुअल सिटीजनशिप एक्ट कोई भी नहीं है इंडिया के अंदर दो सिटीजनशिप बिल नहीं हो सकता तो वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है उसकी अगेंस्ट में हम लोग एजिटेशन जारी रखेंगे Laishram Mani Gaur Sangit Academy Thawbal Wangkhem Amadi Kakching Tabam Surjamani Sharma ga khusam naduna Academy gi Nupi artist sing sakpa Hari Shoyan gi thorom pangthokre thorom masla Wangkhem Kendra gi MLA ke Mega Sandra Huyan Lalong Manipur Thang ta gi principal ke Sana Thoiba Sarma L Mani Gaur Sangit Academy gi President L Syam Kishore Susaruk Yakhi Ngarang numidang pung nipan makhairom taba matamda Khurai Salanthong da leiba Success School Boarding da leiba mahiroi ama thori yanduna siramle leikhiraba angang adugi imung manunggi miyoi sing laktuna school da jangsinaba honabada police na irang thoktana ba ngak senbagi thabak lokhatke school authority ga wari sanaraba matungda asiba haksang post mortem gi damak Zelensky mokta thamkhre Manipur gi lam lokshilakpa yaningda phongdoktuna ihau changsiliba Socialist Students Union Manipur Proletarian Feminist Movement Manipur amasung Socialist Student Union Manipur gi mute sing India gi survey team laktuna yengsin bada saruk yarana ba khanghalakidaba thawong yaningda ba phongdokle sathari bangam khai gi survey asi Manipur lengak na atamna na ihau changsiliba sing yawhandana ba hotnarabra haiba asi chingnada ba ngamde makha tarakpada union amadi masiga wakhalon manaba lup singna Manipur gi ngam khai kannana ba kari khongthang logadaba ge haiba athuba matamda miyang galone na khanaragani hairi
मरक थटना अतेंबा ब्रेक अमगम लजरी जोलिप 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba hakjang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairakta singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta jolip capsule chabiu. A magic mix of chocolate and vanilla marble cakes from Winkies, the cake specialist. Enjoy the tastiest bread in town. Manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery. Nati chat lagi ba? Please ay chat lagi ba? Target ke season loy krabadi adu di ma amu hana unab laro asum tawna mango season chat krabada adum haina Winkies mango swirl adum phanglaro khangedana Saraswati Coaching Institute Singmirong Khonangkarak Info. Admission open. Medical regular course NEET UG 2019 starting of class 25th July. Special features supply of the study material from Delhi. Weekly test strictly in the NEET pattern. Free studentship secure mark for 80% and above. 50% concessions those students who study more than 2 years in medical class. Hurry, limited seat only. We nourish your futures. मियोइबगी नुंगाइनब सिंबांगजरिबा अइबु मफम चादना लंथोकपिजुना महौसागी कलदा अकाइबा पिहनबता नतना अइबु मियोइबगी यकनबनी हाइबिरे ngasidi manipurda NGO ama thorktuna अइबु मफम चाना थंबिनब सेनबिरे सिजनब लोइबा मतुंगदा अइबु स्टोरेज टिंग असगी मनुंग थादबियु मदुना अइगी अनौब मपो अमा पोक्तुना अमुक हन्ना मियोइबना कोइगी मतेंग अमुक पांगजगे अमुकना ताम चरी मखाता पाओ बैंक ऑफ बड़ौदा की चामग तरामथोई शुभा फाउंडेशन देगा मरी लेना बैंक अस्तिगी रिम्स ब्रांच ना रिम्स दा व्हील चेयर तरामंगा मतेंग पांखरे ए ब्लॉक ममांग पांगथोकपा अचंबा थोरम मदुदा रिम्स की डायरेक्टर ए शांता मेंटल अमसुंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल सिंह डिपार्टमेंट की हेड सिंह अमदी बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल सिंह सुसरुक याखी बैंक असिन इंस्टीट्यूट अस्तिगी अनाबा सिंह की दमक व्हील चेयर मतेंग पांगबिरकपगी दमक डायरेक्टर ना थागतपा फुंगदोखे व्हील चेयर सिंह असिना मतम सांगना अनाबा सिंह की मतेंग ओइदुना लेरगनी हाइकी wheelchair. This will benefit our patients, and particularly in the casualty, then emergency patients and orthopedics patients, PMR, and so lucky that we are Bank of Baroda is always helping us in the progress of the RIMS and by opening the branches here. Thank you so much again on behalf of the RIMS. Thank you, Bank of Baroda. Lilong Hawerbi awang lekai dagi yumkhaibam nanauna New Delhi gi India Gate tagi Manipur gi Kangla phauba khong na chatnana bagi damak ngasi India Gate tagi Jiribam gi MLA MD Asap Uddin nalam thakre nupi da sathaba crime lepu drug season abatukla se haiba paujel pudana khongchat asi chatkadabani khongchat asina mahak na kilometer 2 samga rom satkani ngasi gi thoromadu da rally Delhi Association of Manipur Muslim Association की प्रेसिडेंट CS खैरुद्दीन साहा साइक्लिस्ट रोहन फिल्म दिल्ली दा तंबा महिरोई अमदी थबक तौदुना लेबा मियोय क्या सुसर याखी ngasi ahanba oina kilometer nimfu chatuna Haryana gi Faridabad ta thungani hairi masagi chai kunithoi suraba yumkhaibam nanau naha oiriba athlete amani mahak national amasu international ki thakta athletic competition kaya murum da saruk yakhre mahak na piklingai dagi hauna khongna lamsang chatning bagi apamba se lakhibani hairi फतबरों दे सखिबसी खितंग मसीगी पाउजेल मेसेज असी मयाम दे पिनिंग बगी दमकता अइना मसीगी कॉन्सेप्ट असी ससबनी मफम मसीदगी हौजरगा यूपी बिहार वेस्ट बंगाल असम नागालैंड मसीसिंगसी फाउजरगा चचगदन Manipur Heart Foundation, the National Health Mission, Government of Manipur amasung Sky Hospital khusam naduna lemna sahi taranipan gi makhada leiba angang sing amasung RBS gi makhada leiba patient sing gi lemna eco screening tawgi ahum suba tangkak pangthokpa haukhre tha astigi kunithoi da Churachandpur da lemna heart screening camp ama pangthokre camp aduda mioi Marifudra tarup yaying bagaloinana eco cardiography mioi taratreta lemna fanghanki ahum suba tangkak asida more Jiribam Tamenglong CIC Sekmai CIC Moirang su cover tawgani hairi District Health Society Tamenglong nasinduna World Population Day ga mari lainana family planning camp ama
PIC Noneda Pangthokre Janims ki Professor Dr. CS Manglem na lusingduna nupi kunmanga kem asigi kanaba fangkhe ngasigi thorom aduda State Nodal Officer Dr. Sucheta, District Immunization Officer Tamenglong Dr. Sunil Kamai, Family Planning Consultant Bir Kumar Arambam susaruk yakhi. Haukiba numit kharani gi mamangdagi Khongjom Police ki kangbu amana Khongjom area gi akoibada drive chathabada fagalakpa yungau liter chanirom ngasi Khongjom Police Station ki mamangda mai thaduna manghankre yu mai thabadu da Thobal gi Excise Department ki DSP Thoksom Priyo Kumar Khongjom Police Station ki kangbu amadi Khongjom Bazar da leiba praja sing susaruk yakhi. All Manipur Women's Voluntary Association gi listing ani tara nipan dagina kun phauba thaupuna na ba Y Khunjarani bu President KHS Sujata bu General Secretary oina khankhre. Makha tabada sanabagi pau amuk lobirasi. Sanabagi pau pizari. Julai ki tang kun taruk ki August ki tang mapan fauba Spain gi Valencia da pangthok kadoriba Quartif Cup facing ani tara nipan da India ge senior women football team da saruk yana na ba Manipur ge sanaroi mapan All India Football Federation na khangat kre sanaroi sing adudi E Panthoi Sanu O Rosni TS Umabati NJ Sweety I Prameshwari I Mandakini ngakpigani M Mandakini N Ratan Bala NZ Bala masung Dangmai Grace ne. Dhaka da July kundagi kunmathoi fauba pangthokhiba ahan da South Asian Bhovinam Championship ta Manipur ge sanaroi singna medal kayamarum laurakle sapam lanchenbina goal ama silver ani Songtham Mahadev na goal manga amasung Laurembam Korau nganwana goal mari silver ama laurakhi. Makha taba sanabagi pau boyai ningthaujamdagi phangbigani. Unit Taramari ki Nupamasa Madi Nupimasa Fencer Sahum Taramatoina Saru Yaduna Ngasidagi Komalampang Indoor Stadium da Manipur Fencing Association Sinduna Sahi Sigi Taramari Shuba Governors Cup East 11 Fencing Championship Hokre. Today I declare the 14th Governors Cup East 11 Fencing Championship 2019 open. Hogdopagi Thoromda Minister L. Jayant Kumar, Manipur Fencing Association ke President T.S. Joy Kumar, Manipur Olympic Association ke Secretary Sunil Elangbam amadi Neroka Football Club ke President Arun Thangjamsu Saruyaki. Tha asigi tangkun mapal phawa pangthok kadoriba championship asigi ngasi ahobo numit ki sankiba mini boys gi Puelda SWC gi Riki KICSC gi Papu Upagi N Rosan namadi unit asigi L Manautona ahan bani subamadi ahum subataki category asigi EP gi pangthok kibadana Mills ki A Tomba Ola gi W Nikas SWC gi PBCS amadi KICSC gi Zenit na ahan bani subamadi ahum subataki category asigi Saber gi pangthok kibadana Upagi N Denison unit asigi CICI Paremba SWC gi Zenikanta amadi RSC gi A Orisna ahan bani subamadi ahum subataki Nupi masagi foil gi pangthok kibada Upagi Ice Bala Sanu unit asigi A Debirani SWC gi Geti amadi RSC gi S Sebarani na ahan bani subamadi ahum subatakre EP gi pangthok kibadana SWC gi Osini Upagi Biasuri SWC gi Tampasna amadi KICSC gi Benauna ahan bani subamadi ahum subataki Sebar gi pangthok kibadana Upagi S Poina SWC gi NAD unit asigi Ambika amadi Upagi L Singlembina ahan bani subamadi ahum subatakre Manipur Fencing Association Commission I will silent member mari supervisor mari mentor mari kan bio na yaje da ya bilagi de not only financial salwa alhamdulillah sai wa da na chen ja chu da da ka da ai sa ai na ban ke da na ho da de ni ke ne o de ai ai na si si bio me
Sahi Tramri Makagi Nupa Masagi Yankai Mapal Suba District Level Super Talk of International Football Tournament ki final da Brilliant Academy Thobalamadi Springfield English School Wangjinga Sanaragani Sahi Tratri Makagi Nupa Masagi Roiba Mestana Tentha Model Club Amadi Springfield English School Wangjinga Sanaragani DYASO Thawal District na Sinduna Thasi kitang kulhumdoidigi school taramathoy na sarug yaduna Kodong Popi Sports Complex Wangjing na sathariba Sahi Tramri Makagi Nupa Masagi District Level Yankai Mapal Suba Super Cup International Football Tournament ki ngasi sankipa ahanba semi-final match ta Brilliant Academy Thawal na Lamding Higher Secondary School bugol ahum amada maitibi piduna final sankibani Sahi Tratet Makagi Nupa Masagi Sankiba semi-final match ta Springfield English School Wangjing na Yaripo High School ball ani sinoda maiti piduna final sankre Sahi Tratet Makagi Nupa Masagi aroba match saying ayupung nipal tabada Tentha Model School amadi Springfield English School Wangjinga sanaragani Sahi Tramri Makagi aroba match na nungtilpung ani tabada Brilliant Academy Thawal amadi Springfield English School ga sanagani Amaromda DYASO Kakching District na Sinduna Thasiki Tang Kunmari Digi Team Nipan Grubani Thongna Khaidokuna District Sports Association Kakching Football Ground na Sathariba Sahi Tramri Makagi Nupa Masagi District Level Yankai Mapal Suba Super Cup International Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match ta Martin Grammar School Kakching na Model High School Kakching Bugol Mari Amada Amadi Ani Suba match ki sanakibada Elangaina High School Langmaidong na Victory High School Kakching Bugol ama sinoda maitiba pikre Amaromda School Tarana Grubani Thongna Khaidokuna Thasi kitang kunmari digi sathariba Sahi Traten Makagi Nupa Masagi ngasi sanakiba ahanba match ta PR English School Kakching na Victory High School Kakching Bugol Mari sinoda maitiba pikhi ani suba match ki sanagadaba school Iramdam Mahikol Academy Langmaidong Laktabadigi Grace Cottage Cultural and Educational Development Kakching na walk over lokre Manipur gi cricket sanaroi sing professional gi wakhalon laktuna kanaba soidana phangba horagani haina Manipur Cricket Association gi president RK Imona luang sangbam gi luang popa cricket stadium da pangthokipa pangmi singa unabada phongdokre thoram maduda Manipur Cricket Association gi vice president CI Sauba association asigi secretary S Priyananda nimit nini gi khongchata imphanda lakiba BCCI gi task force gi new area development program gi member Rajiv Datta Saruk Yaki RK Imona Makha Taraduna Luang Kopa Cricket Stadium Amadi Atai Cricket Sanap Sangbat Saganaba State Government Amadi BCCI da proposal Taragani Sahi Asigi November Thada Hogudoriba Ranji Trophy da State Asigi Sanari Singna Sanaba Pangduna Sahi Amada Lupa Lak Taragi Matakta Pangduna Sanari Singna IPL na Singba Tay Tournament Singda Sanabang Amba Sanari Sing Puthona Bagi Tanja Soidana Laglagani Athuba Matamda Stadium gi award apa sing semgat sagatuna cricket masana sakolhana bamadi sanari singi career semduna state asidagi masang naraba cricket sanari sing puthona ba honoragani haiki given the right momentum, given the right focus, the right backing from the concerned association and our BCCI, we will produce international class cricketers in the near future. Sungsoi soitana koi tobungam dani asi koi hokat hona minaba habsine koi association oji hona zarisi BCCI gi new area development program gi task force ki member Rajiv Dattana North East khwaidagi mafam sabasi luang samgi luang popa cricket stadium ni thengnabasu thengna sahi asigi October tang 15 phabugi manungda luang popa cricket ground amadi pitch BCCI North East ki curator ga punna seminaduna losilagani haiki next year you can start off experimenting with the local tournaments in these grounds, and by the end of next your domestic season, the local domestic season, you will be ready to host junior matches in the grounds that I have seen. What I have requested Manipur Cricket Association and Secretary Sir, and I would request President Sir also, let this be the showcase ground as of now. So this is what you are going to present to India. This is ready. This is 80% ready. You just need to upgrade it a little and make it workable. I understand the constraints of being in Eastern Zone because I also belong to this part of the country. But how long do we keep on speaking about the weather and the problems? Let's work out some solution. Thagatsari Boyaning Tozam, housing a sin of Magyoba, aying Asagi Pau, Amuk Lobirasi.
Environment Directorate ki phangkiba ngasi hoi ki bai ngasa amadi nuju ki pauda khwaidagi sakiba Celsius degree 39.8 khwaidagi ingba Celsius degree 13.4 Nuksita yaubising manil kisang maximum dasada 43.3 minimum dasada yang kini toy dasmik humpumatoy oiki Ngasigi nong suki pagisang tarahundoy dasmik 43 millimeter ni Loishalakpada marui papaw amukan na pizari. Border pillar number marifu matho yengsin balakpa Bharat Sarkar ki mute singna kwatha khunok da hana leirami haiba border pillar number marifu matho gi mafam khunja singna namduna puraga yenghankhre. Bharat Sarkar ne Manipur ki apun bagi sakam da kairakpa yaba thabak lokhalak-labadi miyam gi ihul khangna sabsan sarkar asna thingnagani haina sarkar gi wangangloi minister letpau haukipna haikre. Amadi miyam gi numit amasung chinggi luchingba singi numit chief minister gi secretariat ta ngasi pangthokre ngasi gi numit asida miyoi listing amaga chonga rom chief minister ga unabaga loinana wakat jamriga marifudra kumdoi hakchengana lokki ISTV ne pizza papaw matang asida loisare pideng kabire singbu amuka hanak khunjari